Dedi kan me de aseda ebema tichima ema mpanfo ema chese omo abadaye a chese omo akwaka a omo tichima enfi na emom omo nti me be sa video yi eye omo a omo nso eye tichima goro boys amowa efi omo ya omo nso omo ya omo ese tumi ekro omo ese tichima omo na chese omo ese tichima din edidi mbone ebre tichima omo subanti na ene me say video dia me famu attack ya me kom e wo tichima abra ne mutwa video edi tichima mai akire biase afana nyina eno ti na agye fana me se da bi dia ekoso no me a me ye tichimani ba ana me ye bunu ni ba no kwaya ye de me fa so ye koye hoho na ekoye obi a onye bunu ni a onim se ka ebia moja mu na ebehwi abusa ada no enti na me se da bi man kasa sa video wi emu ana man ka ho asema omodi be ye obi a ono aba oman nu mu a oye hoho a chese omodi no ebekọ atiti bi mu a ense na emfata foni a wohwe mitwa free eye Bronchempem Bronchempem hall sa road na ifri Techiman eko eye sa junction na etwam eko Sunwane na esan eko Kumase ene Tamale no unse udu junction no so a eye X junction eko straight no eko Kumase ena wachi enso eko Tamale na mententen so a mi face a mi twa video no etwam eko Sunwane ena machi so eko Nkransa na menam kwan so a matwam Techiman post office ene SDA asori dan no etwam wo ho a chese medikro no ekre amansan ama omahu Techiman senior nefe esitie na said they are busy in the normal days kra no ho busy enti Techiman city no na me fato me ho so say enra no makopiem Techiman na manhyeda se me kutwa city no nanso yadwuma yeye social media foi wonama na waboaboa wo ho unim bebia obenya news ana unim time a adwen no ebeka se ye we ana fa we eche o manfo enti na me de me gadgets nyina enam enumu ena me take decision se da bi ma me ntwa Techiman enkyere Ghana ni wiase afa na nyina eho ena me call live on Facebook ewo Pem TV so na emu ena mitwa ya ekodu abosan ya uhu ewo manimi nifa so de no uhu se kwan no me minam one side meni eche Sunwan enti nifa so de no ena chese miguso a mitwa na me komanim na enemu ena enkwanhia bi eto me wo kwan mu mekuhia mambofo obi a ompegan na ayie dibonye ni a wona de ode emra ehye ni nsem na ode ahensem eye ntitirasem no enu bi ena mekohia ewo kwan mu na yeka se esuo bowa ka se ebo me nka se epampam me ipa bonfo yi ehia me kwan mu a ose minhu kwan se mitwa Techiman ekire Ghanafo na me se na timamuni na menso meye oman ni no wo ho kwan se mitwa na de ekoso nyina ewo Ghana mamu ana de amma ntem ho asi ana attack ya mihia ye nyina na se kire ne se asante ene bono ewo wantwi asante ene Techiman ene ebono nkuro bi ti se doma ewo wantwi ene nti nananum binum dwense se obi gina krom no otwa video di a na ode koka nsembone ena afa Techiman man ho anase ode koka nsembone afa bono man ho na mibisa se aden ena nanai endwense video ye twa ne ye de kansempa mom afa bono man ho ana ye de kansempa afa abonofo ho dia mitimi ehu ne se eye adwembone mambofo a wonni nyansa ana nimdie ewo nananom som ana ahensem mu na ntitirasem ena odi edi ne dwuma eno ena mamihia sa enkwanhia yi na yesi nimdie a meman eninti ne man ayra hwese wa wo manfo Techimani ba bunu ni ba ana se obi a oye Ghana ni na okura adwempa na odi twa video abo oman no ho dawru akire wiase afa na nyina no enam nimdie a saa nipa yi enim ti no hwese ono o attack timamuni na odi emra ehye ni nsem na ono o issue order se yen drage timamuni
enko ahemfie na omo enko edwodwo no ana omo nko tete no na de opa che nyina ne se ahemfie ho no intimidation na ye intimidate nipa ewo ho because nga ahemfie de oman no dia timamufo dia eniti ukaso obi nko ahemfie mpo a nanka enije sem nanso the way intimidation dragging no na yemfa ne nko dragging no twenase na yemfa ne nko abra onfa nyansa kwan sumpo embeme nka se onua dia wo ye die bebia wo gina yempe ne saa eniti ebeya chai anase video na wo twa no delete nanso saa nipa yi anje antum se one ne yonku nipa na kasa bra ye bo techiman ho dawru na ye ton techiman ama wiase nyina ahu techiman emfuntuo a ewo ho ene eho fe se na esitie nanso mekoto nkwanhia yi mu a chese na mani enna kra eno ena mebisa me ho se me ye bununi me ye bununi amapa a chese me moja ye bunu kronkron na se me a me ye bununi mpo no mikotwa video na chese yetiatia me fa ahodie so edwojo me etete me a chese omo treat me omo handle me attack me physically a na chese obi a ono nso anya bununi ena nka wokotwa aye de a menim se nka papa emma if say wo a wo ye bununi mpo a wo twa no hwe kwan a yafa so ede wo efam na wo bi a ono anya bununi na nka meka se oye hohwo ena aba oman ni mu ka kwan a yede ne befa so no ka be sen media no nanso me ye bununi mpo a ma bo mama ne ye me ye techimani ba me ye bununi ma kire mase a kire bia mefi nanso ni nyina mu no omo ente omo ho ase omo agi me phone na omo hwehwe su videos ahodo na ye nna ya me ase se tichima mampanfo ewa adwen tichima emahema anase maamefo ye kese mothers ana maamefo a na maamefo ewa padaye eninti mampanfo emahema mo tichima mekese nyame ensure omo ena ebeye intervention swift intervention ekase omo njaime na menko eno so ni nyina achi mranti omo hyentare kokoyi a ono so oye tichima ahemfie ho ana oye hene wo ho a ono ohye electromat atare a ono ye adwuma ma company a onhye chacha enhye ahemfo bibia ekire se oye ohene na ono nso nim nipa ko a meye na o se chinchina obe intimidate me na obe hunahuna me no obe pam me afi ho abra onfa nyansa kwan so ana ho brase asumpo emben me emeka nchems abrantie hadi yintwa picture na video ewo ha nanso mfitiase na no akomande obi se ombra na omepam me emfi ho na ombeji me phone me jimi kura onji me phone. This was the statement ya oyeye enumu na wasa instructed palace guard say ome drag me enfamenko ahemfie abra me nya boni bia hwe bia me gina ye o a me twa mfoni e boni amaye ne say there are so many companies and industries so we teaching who wait to my phone chese tichima ye jojo me endra sa eni siye eno ena me de ho da ubo bremo enye se oman no ena chese me besi ne koso anase me besi na twetwe na mom timamufo anase omaye omo so ye goro boys e wa ahemfi a omo de omo tete manfo na omo jojo manfo no saafo no ti ena me ye saa video wi na nye se me di tichimaman enim ebetwetwe fam na mom se manya video ya ye bekoso aye saa suban wi e di atete timamufo innocent lives ena hwa obi ebehwere e wo saa kwan yi so me de obi biase se oje bre ehwe me